2.8 star ishatu star 10 hash ahasimu yawe abwa shiringi 20,000 zonka. Rero otegereza omucago kusingura bihembo nyamwingi. Ubwo uri kwerebera TV buri wiki. Buri kwehandikisa ni kongera mice yawe okutoranwa okwetaba mu draw yitu buri rwa mukaga shaye mwene chweka ezekiro. Waheza kusingura no basa kutwara kiwahangura ninga bakwemu sente omu cash. Emirundi iri kwetaba mu kazano ni kwene mice yawe yo kusingura eri kweyonjera. Mbweno tarindaho tera star 2.8 star ishatu star 10 hash oyegito mu kazano bwa hati akarone kagambwaho buri hamwe. Otaferwa abataka nani nteka mazima tukore hakajenyi kake kataka kutuhenda kandi akajenyako katabura mamarwa niwe naza kubahereze nko kwishatu eziraribwa abajenyi umushango gwe nkoko ezuwa nibire nangwa muzi reka ndete yebitoke nk'ikumi nesano yinkwa bataka mu nkwase amakaga kanga kandi nenye no mangu baro bampa mukazi kandi wabusha nshobangirirwa shi agarhanga omukazi wabusha ataro nkoko ataro mbuzi ataro honde utagira umuntu wono wagambira ikintu kinangwa kumanyisa bunye nakugambira nakweshengereza akuba nacerebera icyo tikachikora kasha kirakuyeta omakaga ndoronda Tata wirankoko twakutangira eshaha neza Agacencwire ebiro by'ukwezi nicyo banza ukwezi no kwa Agacencwire kireki wa UPDF isirwe polisi yatandika kuchondoza omuribanda ayisha inagwece akumbuza yo kuraramo na mjanjuru muzawe miliyoni 2 zirundinwe okugure choma cyo kujanjaba ekokoro omurikagadi omukazi kakuwara kansa ashakubi eyo mabere self cancer na buri kimwe cyona twino kucitinga beshi betu abakiri mu mashomero murekeraho kwa trente zanye nkoni abarisa bahaburwa atiwe no kuzitera ha stress hato shangeza abantu zikamwartitana abo kujostira hankoni zazartemu amakuru ombwijire polisi muri banda hirya hakuchondoza okomutsirikare wa UPDF Sergeant Michael Angulu okuruga ombarakse ya Kanyarugiri yashangwa ayisirwe ahangute ya mpira omuri banda omberwa Michael Sergeant Angulu nubwo gwashangwa mu cyambu cyeshagama omufurege ahanguto ya mpira hehi na taxi park oyisirwe abira ryenzarwa ya Katakwi beitu ariyo mbaraksi ya Kanyarugiri omuri banda omuharu bagenzi banyakwitwa nagira ngo abire nakoro munshaho kandi arugiro mbaraksi izobe ryanyumwe bazyo arukuzambara
I'm working together with him. Yes, from the medical. But this man is working from medical, I'm working from air defense. It is nearing with me. Volunteer za sahe mene da shi kana na itano bangira ngo a washing bay aifu ya paka haro muntagwireho umufurege so nanye ndrasinga nyiza kaho sangaho umuntu abyame umufurege kirebukana abasa kuba aiza yisirwe naragwireyo yakwerayo mukana twokeretere ayine maraka hamuko mweko kandi gukomere amakuru agatungwa nugoroka ngo mugenzi atakisirwe abanze yaza habara ya Lord's Care Pub and Lodge ahareberwa ayizesha inagweciro akumbuza rumu yo kuraramo namjanta rumu zawayo rumu nyine rumu zitano ziruma abashomesa kahereze yajango ikaze kuronda rumu nuwanje tine cyaguzireyo niwe nubumpereye kumureba ebikorwa byo kutwarira amateko mu ngaro ngo nibyo yongera muri banda kandi ogu yabo byo kwerinda wa kabiri arukwitu nizumirira ikintu cha mob justice na mnonga twabantu rebe binte binibaho tusaba security lights twina mabara menji time na yebire time tubagenda koreza obwire bwabo benisha bango at least want to run some mob justice patrol ebenera bamushaha ina tagenda polisi okucyondoze kamanye umuntu akozere ikintu n'ekindi abasigazi baguma basinda batahe kare bano mango ine mitwaro yawe ifunguruzaho ugura amarwa gawe genda uganyero wawe ombere gwo mugenzi gwatwarwa mu kabafu ahirwa rya rohoko bit polisi netumanyisa ngu abantu bamwe yahereze kubakwata ahanshongezi amakuru agagasha kwa Timose Mushabe n'amakuru esente ziri kwingana miliyoni 2 nazo zishoroziwe okurwo mu kwiruka ubwo kurwanisa ekokoro mu district ya Kagadi esente zigenderire kugura cyoma cyo kucyabera no kujanjaba ekokoro kandi kiri kuza kutigwa hirwarire rya Uganda Cancer Institute mu Kampala akwiruka ku omujokero wa president mu district ya Kagadi kandi obiro mwiro cy'umukuru nagira ngo umukazi kwari kurware kokoro arebeka ko kandi nukwe kushaba abantu bona okwecebeza bakamanya nko kubemerire abakazi ni omukazi kakurwara kansa ashakubi eyo mabere self cancer na buri kimwe cyona twino kutreatinga abeshiki betu abakiriyo mu mashomero so turiyo muranga gwo kushomesa abantu kureba ngo bashomesa abana babo babakebera kandi ito twe nk'abakuru twamanya statuses zetu then twareba ngo twakomiha diseases like cervical cancer screening. We've also been in position to screen for hypertension, been in position to do diabetes screening and other chronic illnesses. We do know that cancer, definitely if someone, there are signs, all indicators of cancer, and it does not do it alone, but rather we need to fight not only cancer but also other diseases to see we have a free Uganda. Shamimu na Magembe uri gukora project yo kurwanisa kanso mu district ya Kibale Mpango hansi y'ikitongore cya Uganda Rural Development and Training Program nagira ngo abakaze metware 2 bakebirwe kandi abarukushangwa barwire nabasinduko mu Uganda Cancer Institute murago okutunga bujanjabe. First of all we tumusanga tutereza ati ainaka ukakano tumusindika kudwalire deneko oba koima obaka mubende oba ku Uganda Cancer Institute murago. I'm here to call everyone to join the battle of fighting cancer cervix. This cancer cervix can be prevented and can be treated, especially when it is in its early stages. Abateja nimbatera nimbashaba muje mujoininge Rotary orabo ino omuganda guteho turebe nguru yarabantu bitu bakagadi bamanya icyo kumanyisa icyo irwara ya kansa okwera kwita no kutwakubasa kujerinda babejumbira umuhurure yo kwiruka kurwanise kokoro basima batebekanza omuganda ba Rotary Club ya Chenjojo betabiro muhururu yo kwiruka obwe bari kujanjaza makuru agarukwata hando arayiko corona cancer omutawuni ya Chenjojo
ihuriro ryagenderero kurundana sente zo kuhendera ekyombeko kya Nsambya Cancer Unit omuri Kampala. Nabeni nekora ebintu ati nka wezira hamwe tukatandika na project ya Kidudu na primary school bakubonekera staff quarters pit girls also constructing some around ibintu kenye tentu bwanyuma yo kwiruka abantu bashomesibwa kwerinda kokoro. Ibintu bitukora mu club ya Rotary bimuhari ibintu byo konyerangana kutangire endwaire nka kansa endwaire ezindi zikarabaniza muno izkwita abantu kumbeka amasomero kuhambi obunaku amarwaro kusagika amarwaro kusagika abantu abatakweyamba kusagika abantu abakuzara ubundi ni bazara kurora abantu bazara kurungi bokora ebintu ngoli wekka ebintu emite bitambula bulungi naye tubikolera awamu mu a well organized team tuyina wanene nyo tinzo okutuuka. Obwa hati Rotary Club yakyenjo jaine ba memba 21 abehandikiise kandi batumanyise bibashikireho okwetoroora ihanga lyona ehuriro yo kurwanisa ekokoro obwe rukurabira omu kwiruka barukushoroza sente zo kugura radiotherapy machine erugire mu sente zirukwingana biliyoni 3.4 kandi omwaka ogugubira omurundo gw'14 abanyayuganda barukwiruka kurwanisa endwara egi. Gashakwa Thomas Tumwebaze na Daniel Bingana. Abanyamakuru betu tugumiza mu namakuru abatunji bente bashabwa okurekera aho omuze gwo kutera ente zabo nk'abari kwitenjoka ekikorwa kishanjibwe ngo kina kabikahango ahamagara g'amatungo. Lake ninsima basikana omutunji wente ranganwa omucharo echa Kitwe omurwentu hata on Council District nuwe ahireyo okuhaburoku. Lake ninsima basikana nagira ngo kukwatira ente nkoni nikiretera ente yaturo mu kwerarikirira amagara gayo gona ngo kandi ni kimwe ahabizibu ebirikuretera amate gayo kucendera oguna habura barisa okwegesa barisa babo akabi akariyo mu kubona abonesa amatungo. Takwanye ente zanje tinzitera ati nkachabo nkashanga no zitera no nkora kubi hati nanta chikugambire ngo ente zanje tubazitera ati yo no kuzitera kandi ozitaha stress hato shangeza abantu zikamwarti 5 abo kujozitira hankoni zazartemwe. So hati nimbanza kutekinga through all the steps step by step. Ninsima no mulisa wente kandi oguna arapura barisa okwejumbira mu mushomo erabayambe okuleberera amatungo gabo. Konka tarukwenda kufayo kureba nayihamuki ati dare fama nareba nanyi nenti kuma famu ninzi hamuki ato shanga echo kuyo muntu 10 nobwo kusigaza henti ibiri no kifuna kandi hateze enti 10 no shohoreza ho munonga atwe dare fama takubara mubaro nabara income eyiho muntu kuye yateka mu mbazo muntu akata mu feed za ka supplementing harga muki. Ninsima nagira ngo mulisa tashemere kutungente atine byo kuriya byazo aha kizibu cyengoha obutitwa mbazi na habura barisa kuguma nebahindahindura aha mibazi kandi bagumen bebuza abashaho okutunga obukugu obweyonjireho. Atente amagara gayo garankago muntu ente nebetine shonga ukiza kuzo mu mwazyo urayanyangara ureba yarwara konka bimwe mbituri kukora tuzifuhira we spray them tuzifuhira kwenda kwita parasites zakabazazitahirira nkengoha kandi kine tuzihereza multinutrient block ejo yo multinutrient block elmu calcium elmu iron elmu minerals elmu salts elmu glucose so ente zitu oshanga kurabiro mu ejo block endware nyingi zaba prevented. Ahacho kurebera nchwa mutwe ogu narabura barisa okukolebi enyena ni separatinga tuzikurya nazanye nazo zo kuzikurya nzeza special meal nyena munonga nozikuzibwa pellets na hay so zo ni separatinga and supplementinga with hay zukura mwenu zukuza orshansha na mechu kuretere nyena yaba mpango ninganche nicherjero kuwajikuzerintu ukuyazarwa. So for the first 6 months nimbani is supplementing only after nzirekora za home farm. Twahikira acho kuburabura kwa katare kamate oguna habura barisa okwejumbira omuvalue addition ngo kukora yogurt agumizengu ekintu kiza kumuyamba kutunga akatare akirireyo. Production ya yogurt ikijana tunga ho training ya value addition. Hat kuna gartire nija nashitama nachireba nashanga rita ya mate
gabaga ari omuceera mbwene year season noshanga muri isa nojuguza shilingi 10 kandi lita ya yogurt ojuguza 15. Hata shanga amagoba go kwiho muri lita ya yogurt na lita ya mate ne bitana munonga kandi almost it's the same quantity ya milk eri kukora yogurt. Ninsima nagaruka arabura barisa okugabura ente zabo ebinyansi bya hey kandi agize nkizihwera kucendeza handwara eziri kuteganisa amatungo. Amakuraga gashakwa Abdul Karim Sengen. Webare Sengendo Abdul Karim twaza kumuraho tujene cweka ecya kabiri. Agarukurataho agahera ihanga abantu runana bafera omusa ogwatera Eastern Afghanistan. Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Kurukubujwireje turupwetaga no kugamba aba original garments bari sirempinduko mu kujwara nibajweka abashija nabojo hamwe n'abana na perfume zone bine suits z'umurembe ezimbaga eza office amasata gagumire na t-shirts embare za office hamwe na za casual wear denim jeans hamwe na shirts jumpers na sweaters z'umurembe bine na shorts hamwe na belts enungi abarikwenda vests boxers hamwe na socks z'original shiraba original garments abashija enkito zanye nungi eziri original eza office sneakers hamwe na flats original garments nibashangwa hala Grand Mall Mbarara City a High Street ahamwa rugo kubanza room namba ya kana note mshanju 82 emwe mshanju mukaga note na note mshanju note emwe mshanju mukaga note nyebiti kubyenda Penkoni yakweha utamuha umudu nokora ekikire wanywa mpenkoni nushumurira kushemererwa uhurira ubunuzi na n'obusinge nuwenda kucamuka mpenkoni igenda yakintu cyo kunywa cyonka mpenkoni ni kwamani uhindiko mushija nyishija mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje teri kuteza hangova narisho kuterwa umutwe sinza kutambura ngashimye de kumpenkoni ukakasi kwata nawe nywako tunga icupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga iwo mushubuzi terasi muzitezi mpenkoni wakinkorire Skylight Hotel erestora uhereza bwo murembo muri Mbarara City ahi barukereza breakfast ngakatogo omelette Rolex shumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineona chamushanere kutandika shamu kagazi ihangwe nibateke nkoko embuzi ecenyanja muchamo obushaza akaro ekitoche echozi embondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa kigenderaho hey manya bino buraro burunji bwo murembe aha beyi nungi kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera note mushanje mwenda 18 58 38 ninga note mushanje note mukaga 36 Mothers of Africa. Mama, will I ever be the best doctor in Uganda? Well, you've got to be like a geisha bar, staying strong and go on so far. Never give up till you reach your goal.
Okay, Mama. I'll be strong and go so far. Lasting long like this geisha bar. Strong and last long. Like geisha. wekozesa momo n'oba amani g'okutunga ibanja juba hatari okuteganisibwa abasimu yawe imata star 1 star 5 hashi okurondaho aha miringo etagemwe n'emwe ey'okwehora obase kwehora akasente wona iwakendera kandi sente zako oliyo noshashura ibanja nobasa kwoniserezaho uri gukozesa momo advance ekyo niyo momo amani agari kukuretera kukiraho. Manager, ogito wagito. Ko kama tumu kidara, kaba takajiremo. MC takiziri. DJ achumna na wiring ebyoma. Tugumisize shanki ibiri. Bantu mwareka turgo muzano tugume twatesha. Twagamba shamushanju zibe shamushanju. Tikizana ngu okushara keke ni shamushanju. Nizeze nyine. Byo ni shara keke tukazakunywa mbogo. Na wapenzi yona nesente konga tanywire mbogo. Nikushekere nikuteganisa wenda ningende mbogo yoka. Oyine kanaba mulungi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje. Hayes recruitment experts jobs abroad n'amashemerwa mingi n'abatabarusi yabona abafune visas bakatambura kandi benjera kubanyisa abantu mwena ngw'emihendo yabo ebachazire mpaka miliyoni 2.9 mega discount byona biwire harimo visa air ticket emishana mirungi munonga okora cyenyonyi omu Dubai emirimo nkaba customer service airport security aviation stewards a check-in agent, landing grounds guides, and aircraft cleaners. Okuhandisa no kwabusha ahamirimo yona ahamataji gabogona. Esimu note mushanju ina note emwe ibiri ishatu ina itanu mukaga ninga note mushanju ina itanu ninga note mushanju ina note rukumi. Oino mukoro nkembaga yo kugitwa okwinjira graduation okusima enchiko za AGM nemikore ndijo yona abatina events bakuretera obuhereza bw'orurengo rwensi yona ubwa decoration mega tents hamwe na tents zebike bindi byona akasente kenshiko tina events nibashangwa achombeko echa Central Market room number 17 Harimbaguta Street omurimbarara City okumanya biri kukiraho tera noti mushanju mukaga hata no itano chenda na mwenda ananeina tina events nito twenko muri burengero rw'izoba abino buhereza bw'umurembe. Katochi ino bunuzi bwayo katochi kenya hamutindo katochi okurugera izoba abantu banje tibarigaruka kugire nako hamutima byaguma binamashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya echa katochi mugume munywecho katochi ino bunuzi bwayo katochi kenya hamutindo katochi ina chama chayo muhute katochi niyeya hamutindo katochi alcoholic drink inuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho. Zamu nagacenjire ekanisa ya Nyakahita erukushangwa omburitsa obwarwe miyenje ombusaba dikono bwa Kinoni district ne ya Rwampara lizoba yashororwa kandi yayetwa St Mark Church of Uganda omukoro gugwakurwa oryo mureberezo bwa Ankore Right Reverend Associate Professor Fred Sheldon Mwesigwa. Omukoro gwo kushorera kanisa egi gwamanze no kubyari bare nandije mugenzi we kanisa nayo yakorwa etwe neri umwana neri moyo kwera amina moyo kwera niwe muhumuza witu gubahanjeje amina Abayima murebereza shagati runjiye kanisa yashorera myanya iri mu kanisa egi erumwe kituti ibaturuzune ndijo amakoro gacyo ngate kanisa egi neyikirize gwakorwa mu mirimo ye kanisa mu butongore batahe umukama bwawe obutawaho ebiro nebiro amina
aho mureberezeho nayashe babikiriza okuombeka amaramuzo ngoko barikuombeka amaka gabo kamwe noshanga gari marungi munonga aheru omunda konkeju ya mukama ushanga ubundi tutagifireho omurimo gwa mukama ubundi ushanga tutagutireho mutima mukama naye bari kugira biyashurura tutomutima ahanju ya mukama ekombe kwaje mwebare mukama kushurura ekejo kayo mwanyogo emimyo z'ekanisa n'abandi bikiriza mu kanisa egi basima murebereza bwo mu mugu yakora omugandi abikiriza nibarabirwa kumanya emyoga yabo n'obujunanizi bw'omumaka ebi nebirikukiraho byagambirwa hari kabushore Church of Uganda omurukashoni kikiruhura aha kiro kya Fathers Union abashinja nimwetenga kumanya kurusi haleluya nabwo ndokubakugara ngarukire nyigwire ofisi asumu yanjye yari y'amaka niyo nimpandike ekitabo ky'amaka ate omurimo gwonyine n'ogwo kuza kuburira amaka orebera bibavo omu maka gabo bakakora kimwe bakareka kugira enshaho ibiri bagira enshaho emwe twena tushitame tuhabura berere bitu naye buza abakazi bije batwara esi kubajimaraho kubajitwara konkeri izoba neija kugambira abantu bakabushere ngo hatiya tugarukane obujunanizi bwabwite tugarukane obujunanizi bwabwite omukazi agarukane obujunanizi bwabwe n'omushinja agarukane obujunanizi bwabwa ashaka obujunanizi bwabwe habiriho no kurundana sente ziri kwika miliyoni emwe n'emitwaro 37 ezabwombeka okuruga mu matungo n'ebindi bihembo kandi basimba obumwe n'enkwataniso mu maramuzo mwaka gwa gatano hanga tukorese tutavuye tutako basika nk'abandi imyaka 5 hamwanya ukoresha n'abantu n'ukigenda nabo bakikukwatse kanisa n'imbabazi ahabwa TV West Susan Charsima na Sandeke William n'amakoro abashomera ishomero rya Nyamitanga madarasa tibarundine sente zo kweraho omukombeka ishomereri omukorogo gukirwa habebembezi bedini aharengo rutari rumwe na rumwe abari kwebembera edini y'obusiramu aborere mu Rwambara n'endijo myanya ejeherire bayikira mukorogo ogwe kugenderire okurundana sente zo kombeka eberasi 20 abashomire ayishomero erirya Nyamitanga madrasat bashabira bazire okumanya omugasho guri mu kushomesa eki n'ekintu kikuru kandi nibwo bwiga bwakwaza kusigira omwana wawe omunseji ekiriyo kitusemba amasomero naddala amasomero ky'ekyobugagga oba kyekirabo kyetuyinza okulekera abaana baffe mutuvude mu ssomero ebintu by'okunona ssente okulembageza ebbeeyi ebyo tekakati tubigende ku kitundu Disitkat aborere mu Rwambara She Abdal Mukwaya asimira abona baze kwika mukorogu yanje kushaba abikizo muri Nyetsiramu n'abakugendeze birungi okonja kubakwatiraho ombombeka no konja kutungura obusiramu nga bakadde baffe bano abatusomesa batandikawo essomero lino ate ntufuna omukisa ne ba obi okufuna chansi y'okutandika okuzimba ekizimbe nekizimbibwa okutuusa kimaliriza okuserekebwa enkomerero y'entandikwa yaffe nga tusaba okubeera nti tufuna ensimbi ezinaamaliza ekizimbe ekyo tusaba Allah akkirize ekizimbe ekyo tusobole okukimaliriza madrasa Nuuru nga bwefaanana tubakubiriza abazadde okutwala abaana mu masomero agasimisa eddiini omwana bw'asoma eddiini ajja kuvaamu ajja kusobola kubeera dokita abeere engineer abeere lawyer abeere omusomesa ate nga atulese mutaimu sheekhe kitegeeza nti duniya wamu ne akhira nga ne olunaku lw'enkomero byonna ajja kubaalimu abasiraamu bajjumbidde okukola era njakubiriza abadde sibanatandika kubanga bajjumbira ebintu by'okuzimba obusiraamu naddala amasomero gaffe naddala amasomero gaffe aga primary aga secondary aga tertiary institutions mbadde nsaba mutugolokoke
tugende mu kyokuzina amasomero kyokka ekisobola okukuza eddiini yaffe. Ebyo nabwire babaza kurundana miliyoni nshanju. Gashakwa Ali Waswa awa TV West. Tumuzamu n'amakuru ekiro kya bushesheri izoba na Kivubo Primary School okuruga omuri Kampala erangirirwe nkesingire empaka za MDD ezimazire sabiti zirukwindira ahari Mbarara Junior School aho muri Mbarara kandi Mbarara Junior ebireta yayise ekwasire omwanya gwa mukaga. Okurangirira na Kivubo Primary School kuruga Kampala kukozirwe abakuru kurgo ministry y'owegese n'emizano obakwatanise n'abashazire empakes. Aba bakoratirwe Buganda Primary School kandi wakashatun Clever Origin Primary School nabo barjira umurembo Kampala. Mbara Junior School kabatebekanisa babira ba mukaga amashomero 89 agetabere omumpakes. Now we are again in process of this function after 7 years, and the schools are now 89. So you can see that there is reason to thank all those people, officials that participated in the day-to-day activities to ensure that this activity becomes a success. Kindly talked about us as Mbarara and Mbarara City in particular. Thank you, our mother ministry. Thank you for organizing. Thank you for being with us. Also, and for choosing us above all. Empaka za National Music Dance and Drama arengo ra primary skatandika abero abinabina zihwire nyumwe bazyo ombutongore bwanyuma kumara esande zirukindira ari Mbarara High School na Mbarara Junior School. My colleague, the teachers, you see, when we come for this event, we come so that children develop nationalism. Children interact with others. Children develop with others. Those schools that are hiding children from others, it is denying of those other privileges that children should have. So I'm calling upon my colleagues that winning the ship is one, but there are many other benefits that our children benefit. Because these children you see here, they have interacted nationally. They interacted with their Choli interacted with the Uganda and so on. And that should be the way to go, because Uganda is big and you don't know where this child will survive. Amashami 18 okwetoro ihanga Uganda nugo gabirigari umumpakezi bit bizigiye kwikamuheru hasigara amashomero 89 abwenshonga zitari zimwe zimwe ziritire gamwe gataheza. My observation through this, our chief guest and RCC and others, we have had a challenge of funding. I am calling upon the government, because this is such a very big event, national, and when children come to such an event, we do not expect children to suffer. They should come for enjoyment, for leisure, for interacting with others. I want to say that there are schools that have already left. Some left yesterday, not because it was their wish, but because they lacked enough food. How I pray that more support will be given. Thank you, Minister of Education, for support. Give more support. May God bless you mightily. Uganda's Vision 2040 under education, part of it is talent development. We cannot keep learning theory than practical. This was part of it,
And for those who came and witnessed what was here throughout the week, like I did, you must have seen talents being developed. Abwa TV West ndisenyomo Gideon ahumrimbar. Gideon senyomo webare twaza kumuraho ntugaruka n'amakuru agande. Abantu baburenje ku izuba mwina tubeta ahagwa katanu ibiro bitanu byo kwamwenda okwija kushaba hamwe n'ibyo aruna kugocijuma numanye biri kubaho numanya hangi byarikora muje tushabe hamwe kandi tuza kuba tusibire okusuba kwitu mutani ko kubanza mpaka kusoba katanu tuyehebye byaremire kandi mo yaranaza kuri byamani muje mwene ahanga batuhere muje tushabe ahanga tusimbire. Samson Kitchenware bakuretire ibintu byo gukora somoko wawe kandi nangwa no mu mahoteli. Bakuretire cooking dishes, bakuretera ne dishes zo kuyamba kusavinga muka yawe ninga sho mu mahoteli. Bakuretera za frasika ezigumire ezirabasa kubika cyo kunywa ninga cyo kurya ukumaresha habiri nina no mushobo. Imwe bari mu business ya juice bakuretire juice dispensers, bakuretera ama glass original, bakuretera na kitchen electric appliances. Ibintu byone birakoze sibwo mu kiyungu kandi birakoze sibwo amashanyarazi. Abo baraguze biri original byonka. Samson Kitchenware barashanga mu city yambarara ahari Mbaguta Street for any building opposite na Central Market. Baraguza kamwe kandi hamwe na wholesale. Okushubura no kumanya binji 005 008 088 emwe 25 02 makumyana amazina ganje Birum Sanatori Deputy Head Teacher St Francis Vocational Secondary School erukusanga muri Bitoma Bushenyi District. St Francis nishobero ruhango ry'intebe zimbe byinji na nabana ni binji na nabakozi ni binji konka tukaba tutwire twinekizubu cy'amasanyarazi turukoresa generator mwefa etwara amazuta minji konka ahitwa retira abantu ba Fresh Uganda mazuma bakatha amasanyarazi marunji mbweniwe oasaruni abamashomero abamaduka abazafamu n'abatunzi benkoko banyina maka abamabara na za hoteli tunga sora ya fresi rero kora magoba ijuka ngo nibagikushumikira bagikanike kandi bagaruza mekiri kusisikara aho gabusha free ebiri kukira hotela noti munana noti hasha tuna mkaga hatano na mshanju ngaga ni 5 eyabusha nitwakira omuri rwambara suits umwanya mugwaje no muteka umurimbarara city hati twigwireho conference hall iyo mutindo gwa higuru nibyo kweshinisa omunchiko nka projectors no kurire kitongore no indo mwanya go gukorera muza seminar board meetings nebindi umwanya ni Rwambara Suites Conference Center twinebishenje byo kuraramo ebyo mutindo gwa higuru munonga single double hamwe na executive suites ebara yo mutindo restaurant n'aba chef baronje munonga nitshangwa ari proti 14 Mosque Road Mbarara City esimu noti mshanje noti 3 58 nshanje na mkaga anana mnana ninga noti mshanje 5 noti emwe 3 nshanje nina. Omuganda makuru Acacia Hotel Branch omuri Kachika Division ejagwizo mwaka gumwe ombohereza abantu nyamwinji betabire omukujaguzoku. Acacia Branch Anniversary ebire wizoba ryanyuma abazi abatebekanisa bagira ngo batebekanisa umukoro ogu okwebaza abahagizi babo no kujaguza nabo. We are celebrating a partnership with UPL and the Zero Company together. They've been with us from the beginning. Since we started this process. It has not been an easy ride, but they've been with us, they've helped us. It's a Regi nabagira ngo bwa hata bariyo no bongera obuhereza no kurebeka ngo bakastoma babo batunga obuhereza bwo murembe. The services which we are so proud of offering, and we really give it to our best. The service of accommodations, food and breakfast, lunch, dinner, drinks. We have also have the venue for conferences.
Omuganda General Wilson Mbasumbadi uri minisita w'ebyobushubuzi n'amakuru yahanangiriza abatura kwejumbira mu programu za gavumenti babano benda kweyihomboro. Ebyo bigambiro bw'obureberezi bwa South Rwenzori bubire n'obujaguzi emyaka 81 eyibwamara butandikire. General Mbadi agarukire yagira ngo bashire kurinda obusinge bw'uruhu bwa hati okwetorora ihanga ryona. Right Reverend Nason Baruku umureberezi w'ubureberezi ubu nagira ngo behire yo kurebeka ngo abikiriza bayijumbira mu programu za government. Support government in ensuring that the people of Kasese come out of poverty. And what we have done is to increase the supply of coffee seedlings. The diocese is growing spiritually and is also growing in terms of development. They are giving services to the community, social services in terms of infrastructure. Gasha kwa Anita Tukunda na Gilbert Muhanguzi. Agacencwire erizoba abakristaya barukwingana iganomwe hasi y'obureberezo bwa Ankole batendekwa ombya Boys and Girls Brigade ningashi ihe ryekanisa orukurura ebyobwegeso mu bureberezi bwa Ankole nwe yakwasa abantu aba certificate kandi yabashaba okuza gukora umurimo gwa Ruhanga. Tendekirwe baragirwe okugenda kwegesa abandi bantu na munonga ba Boys and Girls Brigade ebyenderero b'ekigombe eki kumugumwe gukonja kondisa abantu kanisa na munonga abakristayo abarukushanga mu busaba deacon bwa Greater Mbar. Abana abo ntubegesa emico emirungi ntubegesa okumanya ekigambo kya Ruhanga na n'okwebereraho bakamanya ekibakwenda gukora omunsi omwe. Abashimisa bakuru barugire abareberezi bwa Ankole aho mu rurembo rwa Mbar. Moto ya Boys Brigade sure and steadfast. Omwana umwojo kura na kurana yesiga cyakwa na cyeikirizam are very steady and very sure. Omushiki na sherwa kanda herezi seek serve and follow Jesus Christ aherezi kandi akwitse na kuratira Kristo. Twaza kanisa ya St James Cathedral haro aba nabo bajagwize kibesere family service. Mwetu tubashaba abazire n'abantu mwena bakunda abana ngumwije twatanise okuza hamwe abana. Nasima mukama kubona funa opportunity okwidinga service gwenu nashemerwa munonga endererwa no kugira ngo abana bakurira mu Anglican faith bamanye Ruhanga wabo bamanye umusinge ogwekanisa ya Anglican then bakure tubamanyize ikigambo cya mukama abo kubitwe nituza kurugaho honka bwa nyuma yo kurugaho abana aba nubaraga mu kanisa ya Kristo nyuma wakabantu wanandi umwana muto umukanisa bari kutweshongoro rweshongoro nakunde kanisa hati ndiyo mwahure nanye nintebe kanisa abandi abana dini wa St James Cathedral ashoborera abaci eki kiri ngikorwa intention yitu no kurenga there is continuity twatamuka gap ngwaba nabana mana ngwaba naba youth twena ni chain nturgo mu youth ntuzo adult
omu adult omu youth ntuba tuligire mu young church ni youth ni adult church. So when there is that continuity, so ekitukora nokwenga abaana aba bayega beizana bamanya ekikuza kuba kiroho next. Abwa TV West ni Senyomo Gideon. Uganda makuru omuhabuzi wa president ahanshonga za manifesto Professor Ephraim Kamuntu na yenda government etehiteka erije kukora hanshonga yo kugaba sente na munonga ombwiro bwa karuro. Abantu bagura offices Kamuntu kugambe ebi nyuma abazyo no bwabire nabugabwa naho abanyamakuru omumakage omurwa munene Shuk Town Council Shema District. Kurigera har Professor Ephraim Kamuntu okugaba sente nyingi ombwire bwa karuru kiteganise ntunguka aho abebembezi batari kufayo kukora ahabo kuba nibamanyangu bakagabira abantu sente. No kwiriza limits zo kuspendinga kandi bagambire aho kuspendinga or what you should spend money and there is audit to further spending ye no muka spendinga gura abantu kiru ngana mangari gachiko ngana nacho ngiranti kiza kwijabo ko kinde bire hariya cyakitizire tuba tuyombizibu abantu bagura offices bish ndiko hata this local level at Shema house shiringi kuri shema ya shema kasaba antu ngende sema house shiringi kumi tano. Kamuntu agambirire abatezi bakaruru nguwareba omwebembezi na kugura obe nomanyangu obuhereza nabwe nubuza kutambura akashobo umbantu kumuhereza wabo teda bebemeza kwenda kuhereza abantu ngo banzo yobuzi hati omwebembezi kware naza kukorera ya nabasata kushashira kandi naza gukora mwena batakwenda gukora nubo kushashira ngo bahereze akabukabo wa movement ninza kwatansa n'aba movement bona na chairperson wa sub county movement committee kwagira flag bearers bona ba movement izo twarwo mu kigo rwegomborera twasaramo kwagira bona ba flag bearers kandi tukahagira president Museveni na government yene ya movement kurangu government yitu yazombuteka katwatana ko kuronda karuru mpaka kurangu twatora na president omako kurukwizaho kwa kabiri. Hariho n'enteekateka ngu omyanya obuhereza utari burungi nahabwe enshonga yo kutasente omu karuru omu byanga bitari bimwe na bimwe. Abantu bija kubantu bagura offices kandi baheza gura offices batinde kigenderwa reka kigambi cyabe cyo kugura offices abo kwa abantu bine sente kandi abamwe bine sente tukujya ngo bakazikorera abo bazibire bare twaza kumuraho nitugaruka ahabyo bwegese mbweno maramugo nijana gwerizoba no kugira ngo abana bitu itwa bazire nitwe baroro modoza babo mbweno buri muntu mugwaho gwono gwo gukora horo muzire mutahi wanje gukunda so mwana wawe kandi ashemeye gumanya atagumana akureba n'uyimuka kasheshe nojwara nogenda reno garuko mwazyo tamanya byokora tamanya karungi kariyo tamanya kabakariyo so ko kuba no mushobora ata kaye nyoni nimba gambara ati nyoni nkora umusente ndiyo mbanga so kuba mbasha bekintu nkashumama noboro nanti yo tinkabura senta kuba ninkora ki ombanka so rumwana nawe nabatunda bena yakuze yiza kushuma kora ombanka muri kubura mu obwe bwaba buryo buhabuzi ahabyo bwegese izoba ninzagamba ronu zo businesses abantu ba business abarukundeba numwetaga ku salons akuba ku salon wagikosaje konke yo rukubasa business yawe netambura kandi tambure rije kandi no mu salon zezi noza kushanga oyine bintu ebyo takubire no basa kugura nko muntu konka wargaha wafuna sente on banks wabugura ukabitekaho abantu shanga clients ubona no basa kuba savinga no ukora hamagoba gawe kana no kushashora roni ombwire iwo rukundeba no uramanyira karunja karyo muronzi. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro and Mbarara,
They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. wakozesa momo n'oba olina amaani g'okuhinduka investor otandike kutunga kasente asimu yawe buli izooba yimata star emwe mukagitano star mushanju star emwe hashi kuteekamu sente ku rugira kimwe shilingi 10 zonka na momo investor kandi kiri kukirayo bulungi n'obaasa kwihayo sente zaawe aho naawe akiire koona egyo niyo momo amaani agali kukuleetera kukiraho. Mommy? Yes? At school, everyone crunching. Nange ku mulimu nga nkola. When I'm watching my kazanyo. Anti ku highway nga mvuga. Sisumagire ekyo shuwa. Honey, mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. At Advanced International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. Iri zuba nza kutayire cyaro mufite butosha kakuba kuri yo kwesima no kushemerwa. Ombirabira inkanda zitazi umwe na zimwe n'ibyanga bakabateranira hamwe kusharura ibishaka by'imbere konke bireba abakugura omukampani ya Moviti bagitse birungo byona omukintu kundeka mwana wanje takiruho kuteganiswa Moviti habo nirwo mukushakira ibishaka bitari umwe na bimwe okutambe ndwara zombere nkohere okweyagura ombiro gwona gubaje gubereshera umwana nabasa kwesiga Moviti habo gel aloe vera avocado ningashe papaya Moviti okweyesiga izoba ryona. Makuru agahera ihanga abantu abarukwingana runana bafera umusa ogutira mu Eastern Afghanistan kandi abantu abarukwingana 28 nibo batunjire obuhuta umusogu gwinamani garukwingana 6.1 trimo kandi gutira umwanya gwa kuna na nagahar kandi oyireho abantu runana okufa government yaraburangu ombarogu gubasa kweyongera eshaha yona. Umusa ogutire Eastern Afghanistan gavumenti yagira ngo nogwe byafayo abo kugira ngo tubakatunga gachika cyo musankechi ombyafayo byihanga enyonyi z'amahe zarebwa ziri kuza mu cyanga ekyakunaro na nangahara okuleba ngo bahwera abantu abakutire okubatwara omu marwaro.
omugambirizi wa gavumenti Zabihulal Mujahid yagira ngo musogu gwija ombwire obwihanga ryine entasya mbi ahabwo rutaro rutwiremu obwagumize ngu ihanga rutwire ryo mboro ngo kandi abahibo bohweze nabo bakacendera n'abandi binjo mu nzarwa za Afghanistan bagemeserezibwe okuzombuzahe. Ministry y'enshonga y'ihanga Abdul Martin Koni yahamya ngo government eriyo nerundana obuhwezi bwo kutandika abantu aba obwari kutegereza oburi kukiraho. Ministry y'ebyo kwerinda yahamya ngo yasindika abashaho abarukurenga 30 n'ebyo kwejunisa zete medical equipment ebirukurenga 17 omucyange cya kumaru okweraho kujanjaba abakutiri. Enyanyi 40 zasindikwa mu cyangeki zabasa kwiha y'abantu 20 abafire n'abahutiri. Twaza omwihange rya Pakistan omucyange cha Punjab abantu bayo batirwe omwejemure kandi aba nibagira ngo omwejemure gubatire tibakagurebaga okucondoza okwakorwa nukoreka ngo enjura eriyo negumiza mukugwa kandi erabanisemu abantu nyamwinji no harabe hariho okucungura abantu bari kubiho mu myanya yijirwe mwamezi konka